No horerete no sugwirire matunu atwaori. Okay, you don't fit. No, you don't fit there. No le tondo moina do abako meherera. Yes. No ni uraigwa wega biyo. Andu ani mareka atia? Ni magutanga. Ni maraguthahia. Yes. And anyway, so akimenya at that particular time, if Christ was coming back, yes, you are going to go to hell. Okay, you can better come better. Going to go to hell. I'm telling you, ito do gwikorwo ati within our environment iyo riu kwi maundu maingi muno magituthukagia na nigona ti kwenda tondu hindi Kristo aigire atiri bata wa kwiririria muthoni thie buru thuroto Kristo augite nago mundu wa gukuthi naguo gathie atia Kristo aigite we ndo aigire oguo aigire rukanatinde ukiririria tondu ucio wiriririe no uria wikite ri undu umwe riu the same riu it becomes difficult. Mage makwenda riri awakening rehe kwenda tondu riu kwiriria na ngoro riu haria gikoragwo ri Kristo aigire atiriri na maithori ti ogwo ngenda gwikuonia ati guthera hari ona hinya guthera kuo kwenyewe ri we urugame turenda kurugama urute wira wi mutheru uga wi mutheru taru ngire wiriririe TV iria kathomeiye awaja muthie nayo tondu yarithia no rimwe aigire no muri the same atire bata uthiro gikate ati uria wiririirie ri ahana uria wikite atia what God full throttle into the actions na no akimenya wi mundu riu niko kwenda kuonia riu guthera kuo he mundu wa thi ri is kind of difficult my friend, is kind of difficult, especially twina maitho ma tukoragwo twina mo na kindu gitagwo tamaa. Yes, kwa sababu kwanza ni tamaa na mauigui ndimo macio ni riu tamaa niwe tutongoragia wagikira riu gakiona guthera kuo kwina hinya yes kwina hinya tondu na iroto ikiurotaga no kurota kiroto giguthahi no komire wega no wera na kiroto ni ndu tu obangaga kirio kurota nduri na control iguru ria roro ria urarotega aya kamora wikite aya ni arota ogokero mudau edi okay mudau rekera rigi kwenda sio kupenda hapana tondu nginyona maitho ni yagia ni kuona na nginyona gukinyanga gukorwo ho riu hau oigua ndakwira you are there and then you are on unholy grounds and or in unholy companionship irio kiri nayo okorwo no ureka ta no ratha it is fair to be a righteous man na okorwo ate wa okorwo ate you are just a holy man is not a simple thing. No, is not a simple thing. Ona igo kirwa tukiari horo wa holy I try to think we muhuro wa riwa uri a holy no ngai. Yes, mundu atinde ekwira ate gukwira uria withahitie ndona mapora tuhuragira thimu ri Tika di kugira tariti. Dari daga di kugira tu tariti. Ola kana kora data oni we. Ele no kuala. Oge go kamala ko sia di. Anda di kese kidamo hora kaja ne nyitanite muno. Bas. Yes. Ni kwa avoid ala avoid yo company ni to anytime no mudai. Aza dio go ela. Ke korira reki. No le age ina responsibility. Tene age okire go ni akorara na ire kire okora na muthe dire inuka. Kawe hikanitie miaka igana na ni uroneka. Ugwitigira ari gwitigira ndaigire itacesa ugwitigira digamo goibi ndukamwithahie tondu presence yaku ri nginyona meciria maku ni angiraga ringi akona ti matheru turabatara kumukania tona kuthindi kwina problem agira ora kana intercessor wake hau agora hurire saimo ahaza mundu ndota kona na thahi ucio ni kwaria maundu matari wega keikaira mukara mukuroi ngika no kana Nairobi no ri mundu ucio ukagwika atia na mukira wagira Nairobi no wakionira mukuroi-ini ukagwika atia gwa guthera ri
ati gutuika ati mutheru urute wira ucio ati nie ndi mundu mutheru kana urutagira mundu ungi ha mundu ndingirutira ona ngorwo hana atia gutiri mundu ingirutira wira ucio wa guthera tondu riu ni wihagia ni twihagia nginya na njira ya gutarania ona na gutarania kwi meciria-ini koguo ni watarania uria gutari na riu nguonete na tuikarite nawe hau na ringi wi thimu-ini ri ingimenya na gikaga wi mutheru ndiromenya na ni ki ndirathoma I don't know whatever you are reading or whatever you are seeing I don't know ona company yaku nia ni aria wi nao company yaku aria matuhukaga ciugo makarekania ciugo ni aria maikaraga magicukanaga aria maturametanaga kamundu gaka ni hori ni urathikiriria koguo urehia na matu matu ni hia no evil bata korwo kuhia no evil uthera ti mucetho muthuri aza olaigua mundu gwitwo Philip Kimani akiuga ati ndeithia handane nawe ri it's not a simple thing no sinners every day it's only that Christ died for us nigetha riu magia mangi on magwiciria tha cia Ngai o itukinyitie ati kindu kingi ni huruma yake Mwenyezi Mungu sio lingine koguo guguthera ri ati uri mutheru ndungirutira mundu uira aca tondu ndakwira ona tariu ugithii gukoma wana urikie kuhoya ningi ucoke utaranie kaundu gatari na kuria kari na nwahoya iguru riuga mwandikire hau ikira x hau what for nagia na kanitha-ini